Play pi baro kiper lok menta kasking dan sini siapa thalas ken bat menta ngan pej ye kan ka pung mo kata ka kong ka thalas ken ba kani ka pung ba phala ka balati ye kan ka pung tang lang ba ka trong ti daki nong buat jong usim saja sing nang li bat bengkat bat uhi te menta ngan pej ye kan ka pung thalas ken te kebadan hang de puat thalas ken boleh cibon ya menta ni pej ye kan ka pung thalas ken boleh. Kani kan jadi kapung baik kabalati tang dakat drong renti laban pelong kat haduk kat kan kapung jeng he baik di kapla sisa tang lembak drong renti kat nu daski melaban perkat ki nongbot jong saja nanti kelaban dan deki hajar mut bahdo bagi laban pelong kat je kan kapung. Ching he kan kapung ni kan jadi kapung thalas ken pung thalas ken kabalati da usaja nang li bat ki nong bo chu tang daka dong renti pej hani ching he kan kapung pej tinggal melaban ngai tip kan hajar ngut kidan kini kinong buat jo sim saja nang li haba haduk kat kan di kapung kilaban pelong kata kamu tang dau dong tang dekat tedong reti mah kilaban no pahe ba kan kapung ngop la ban tip mah lasiki buat nak pelengki samla puli lasiki pe kena kitang kidang san kim patip ikan kana dari lembak kan di video sudah saya tip baik kan di kapung lati dau sim saja nang li lengkap bagi nang bocung tang dak trong ti komplei sibun komplei ungkul khoy fi te so haban share like but subscribe komplei sibun.